Anya laki din! Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto ah. Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat ta Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatag ijaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. awanan ah. Naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ama ibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart? Kas jay tutulada damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatan. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditiangot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo ti ginatang ko atutpes iti napanalawas ah. Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, ti kunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga agla ko dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala ah, adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin, in kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kaano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinugyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amamatan, awan pa'y ti pa nagsusweldo.
Alakit din. Uray ipautang ko gan ka. Ha? Mga lakamutan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mare, makapaapal nga rod ni Lucia. Di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadon tulatta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaaruba ngaglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang nga. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununa ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatang kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Mare, gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si dal nyo kadagiti kan trabahuam. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare, italaang nga lakwan kay tilakok, san ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kasta nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de jabakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh. Apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila'y pagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? Nadala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na. Anya lakit din. Malaman, Mari, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Ay, kasanumat nga minamaksayan. Malas tumat nga minadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay? No sana day jay abakla kumare managalas ti ugali na makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas day jay abakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha?
Malas ti pan na kay tao na ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay na, nasaya at mantanagranata si kabakla. Apay nana. At saka din napatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang, nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagaan ti bagbaga tayo Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, aga po kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay, pulos asan ang makalako itilako na iti agmalam, nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tawaran ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga mintimet gumatag din ko na ngayon. Agsaupay lang kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabas ak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man ka sa ritay, di paglaklakwan na ito maramdama. Diyak ang mga kastagan, ti pagpakanay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may sanak man ito magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kaslaim burnal asang aw na. Tawanan ba'y na jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display tila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila pabasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda.
Madlaw saan pa'y anak sayan? Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklakoy tagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagado ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No adda ti rumbang agbain. Si kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka, gapu iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangtod mo. Saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na subsub mo. Mari. Mari nga. Saan nakman nga waawagan ako, mare? Taon kumare akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawatan! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka de. Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti parikot. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay mau, iso day jay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kaming ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan datan ah. Si kaki di mo't. Uray hulugan basta mako na alugan. Kan mako na ako kwayaw. Sa bagay mo't kit di ah. Kat inton ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta ko mati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo inton Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga. An-anun da ngay kumamot ti kutse. Elf ti kabarbaro alugan da. Elf ti nalada. Tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da ngay ti kutse. No pang service da laeng akat adda mat ti motor da. Ayun, isang tula ang elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot
Alaman to urahay ni Kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak dahi dyan agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun sa bado ijibalay. Un ka ti Kumari, dalag mo na iya. Madanaga adita awan ngamin ti amok nga sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Katno kayat mo, kaduan ka pa nga agpalingkin tong biyernes Ha? Un Kumari, i-close ko ti salon ko iti duangal daw para keng ka. Apo? Kaslapod no ah. Ne, yung pagpakalang aruda na pudno. Alaman nga rod kumare, inton biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un Kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare. Talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na. Naimbagman ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton biyernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda diya kumarik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang lang. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring? Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Amumatan, saan lang ako mari ti pangibilbilangan may ti tunggal maysa. Sa bagay mo kit diya. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wenno anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maited, alis to ati kumarik ngum no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tadduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko Kumari, ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti luganda. Iso masapul da mo ti nagdadakilap lang gana, kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Kat, anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan Kumari? Elf, ti luganda. Inkas da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Kanya lakit din. Anya? Po na yan, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan itulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pa'y laang kuning da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, kinko ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil lang yung nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat tin at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakip ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kutsita inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumari Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapalas kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Nangag mo siguro timbagat asawa niya.
No tiyaw awis mo, kati blessing ti Elfio nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balaymin, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya ti asawan, gapo ta elf ti lugan mi, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga asawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. ay. Anya? Yeah. Talaga asaan nyo nga amo nga usaran ti utek yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba mo tayo, Brenda? Nagturad mo na ang bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa. Nung kasdi mo ti sungbat da. Unay na ti tao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpang kini. Oray ti lugan aka iruruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawan da tilugan nyo. Kapot ako chikanumat tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumat ti bagbagada itay nasabat ko. Never mind them. Saan man isuda ti mang dadali taltaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madani mo ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tye. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay tilugan nga elf, presentable ayano kas jay nga adda papanan. Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot itiray tang imbagana. Isungarod nga elf ti inalami ahulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang kaw. Ti elf alugan me, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan me iti bangkag me. Iso ti pakausaran na. Kastamutan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin apakilugan da kada kami. Ay, wuna. Saan kami anagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laeng? Kano kunada, asan nga us-usto tilugan me? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, wun man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laeng. Anya laki din. Unahin na kaya nga agasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya? Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. Kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno adda pagpasika da. Ken adda mako na alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tinalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wala. Ubla-ublaki di. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta.
Sanuitan lang ay, manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huwag nga rod ba kahit? Kasano nga ta na ito yan? Sapay nagpadataman nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanan umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idinaudi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin apagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyom ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit abayaran tamay. O sige, tapadasak man ti mapan umutang kin ni bakla. Bareng adda kwarta na. Bigbigat. Kung naklakid din o sino ti tumanok-tok. Sika magkaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito yung balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagpagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumari. Alang mo't Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko ken ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan. Na mawamang gam trabaho yo. Ha? Anya? No mangirwar kayo nga itulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, jo iti binulan. Nagirwar kayo gayam nga mawang trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumari. Putno matibagbagang kan. Kitaan ti alpalugan da ay rin nakat katawaan yung agasawa. Kunayo pa yung asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kumay kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Saan nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Ngam awan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan ngagbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumutan nga imbagam. Napaiswan ka kung nang gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang ti may pautang ko kan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad niyo. Ang laki din na. Apay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anyangay nga raw. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Tay kasman. Sa nahuluganay. Nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga raw bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin taadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idi napalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kotseya. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Ngam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan nyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oho, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama pare. Ayan na nga gilugan yung aming. Ano samot ti magmag na. Ay, sikamot pare.
Manumot tinalawas tinapalabas manipod na guyod tilugan me. Kasta ka day, paray. Naimbag ka paray. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababay laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan yaw. Ngam iti sana nagbayag. Kit ginuyod da. Gapot awan ibayad yaw pare. Paray. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam da ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Mare, amano mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo't langin itong panagsuswildo, Mare. Nako, kumare. Manumot na adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok day ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo't laang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, abay kasto ti lang am. Abay, ada ka di mananti may imutang keng ka? Di man abebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. Bay amo na. Amo mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't ngamin nga agpampanunot? No apay ngamin asaan nga aggagat nga agtrabaho tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahit ang ibagbagang payang? Naskan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang, si kamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako min ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang ano mabalin atawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatang ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala keng ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istur mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't dayta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakun ko na. Anya kumaita. Basta siya, kayat ko ti agpabaknang. Saan mo't at charity dayto store ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom Nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan.
Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din! Nay, imay ka itay bigat sa ita. Adda ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laeng. Bayadak matlaeng inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama pautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sakan tumot agsida iti frozen. Uray mano akilo akarni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamad. Awan lakit utang. Anya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang salya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayaw? Wan, pudno nga agbaybayad ka. Ngam abutan mat ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manan? Kamusta nga, hindi pa naglako mitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya, dagiti karuba. Pasig a reklamo, timangag karakwada. Ha? Anyan tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadno niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di ang mula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakay, saan ka kumamot kasta? Mawatam kumamot, alag iti karuban mo minsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasabol ka na yun katada makaawatin ka? Di bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas ijaw nag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Hun nga rod, bakit? Nangag kumot lang. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Hindi ka ka di matanagan. Tinapatag, agan-anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko man di maaramitan di panagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsaka mo kan ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Unyarod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ning uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laeng. Nina na po, nagpipigsa ti angin kung tudong. Naimbag lakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ayun saan mo kumaamakita pag naamno ko Sigurado abumayag manen iti manong nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Uray ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, tawanan bae. Nagalastumod lang ito gali na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakay. Jakman kaya ti ado sa ludsod tonyo. Anya, pangipanam ayagat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga min aya nagado ti reklamo kat saan mo't asika ti rumwar. Lumanabid nga.
Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak ah. Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duwang aldawon a brown out. Jacket ang malugyak iti negosyo. Iso amapan kulangan ipautang dagiti frozen. ano niya? Sayang mat. Uri agsublila ko matipunan na. Jak amukin ka pa iyang. Ngalala. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin gentudo. Makamuka. Anya lagi din. Nay, sumipngutan kan nagpigsa ti angin kan tudaw. Rimwar ka pa iyang. Uwan na. Ang mga no kayat yung umutang iti lakok a frozen. Ha? Uwan na. Ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin kan tudo. Adda kakit din nga gisur-sur-sur iti lakaw. Nina naman. Dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaal no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilako. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umut-utang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, nipayang mo dayay oh. Aday mo na nagdakkel nga ice packs. Wala ang paiso ah. Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano dakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod kan, payang. Ha? Pag-aasiyo mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalasmot lang ti ugali mababae ka. Iyanom na kan ni Uwan, ditakan, payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka, siya ako di makamu ang mga istorya ka nagiti tattao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, payang kayang. Mayanod kan. Uston-uston kumare. Masara. Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunang amin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak ngamin itilakok, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaal laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngay no nayanod ka gapu iti layos. Nagpigsa ti tudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agi sur-sur-sur iti lakom. Ure nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya, kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pakais-istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya lagi din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutin alakay. Gusto ko maamot ng tarupam. Ibagbagak nga minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot. Ala, saan na maulit? Inkakamanan ah. Yan lang, gete. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inkamanan isurso.
Barang iti maikadwa kong daway, kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mo pagsasawan, no may umutan, kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti tao nga utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, yung nakakabili ti icebox, nga imot na, ini nagpiksa ti angin kong todo. Nga urila aglay-layos. Wen kumare, lako na day jay. Isursur na kano nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaan laang nuwang. Ay, niya. Ay, unay niya. Ipautang nan, madadaan laan. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nang bain. Malabay amon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Kaya kas ti panagkitam kanya kumare. Kasla ka mo tun kumilaw. Alangan mo nga isumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gayam a frozen ti imot mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama pa nagisurusor o pautang, gapulaan ta saan mo akayat ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan na nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Naita ugalim, kat deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din. Salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Lagip. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay idrama ita, ket naggapo kani pagayam Alvin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Dan. Nakapaituludak iti surat ko Manong Dan, gaputa kayat kumat nga i-share ti kapadasak, ket namnamaek ang makaipaay adal kadagiti avid listener dito YouTube channel yo Dan Marts. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti surat nga impatulod ni pagayam Alvin. Dito'y drama tayo. Lagip. Anya ka matan, Gemma. Kanayon lata na kasta. Ha? Anya ka di ti pagpungpung tutam, Alvin? Damagang pa lang niya ti pagpungpung tutak. Kanayon latan nga awan oras mo kanyak. Anya? Dahita ti makagapo na apay nga agong ungot ka. Unay kan, saan mat atay awan ti oras ko kan ka? Medyo busy aklang ka nagiti napalpalabas nga aldaw gapo iti trabaho. Anya? Ngam saan akait asawon dayta nga awan oras ko kan ka? Maawatan na ko ma. Among mat amasakit ti inak ita ije probinsya. Masapul amang gatang may amin dagiti agas na. Isung agov overtime mak ta isupay apang nayon iti sweldo. Ala, no kastamat la ka nayon. Nasaysaya at langan agbrektan. Anya? Kaya't mo asawan? Saan mo amaawatan ti sitwasyon ko ita?
Makaawatak. Ngam saan kumamot akanayon? Ag-break talangan, Gemma. Makadlawak man anak ko. Kasla manumeten abulan tinapalabas, manipod din naudi nga imayan ni Gemma dito'y balay. Ha? Mailiwak paikit din ken kuana. Ibagam mamat tao may sumarungkar. Awanan na lang. Nag-break kami. Anya! Diyak kaya ti ugali na. Isa siya ako na mismo tinagkuna nga ag-break kami langan. Mabitlaan. Taapay. Anya kumatisaan mo akayat iti ugali na. Nasingpet mo ni Gemma. Nagagat. Awan makunakkan kwa na. Narespeto pa'y. Wala nang. Nasingpet no nasingpet. Ngam ti diyak kayat kan kwa na. Awan oras na kanyak. Ha? In-break ko na. Husto lang tinaramid ko. Tapno may pamaysana ti oras na. Kan atensyon na iti trabaho na. Diyak kayat ti babae akas kan kwa na. Saan ko amarik na nga adda kaayan-ayat ko, gapo iti aramid na. Apay ngay may kapailang nito balay, Gemma. Alvin, pangasim ko matagsarita ta itinasayaan. Saan kumamat akas ta? Anya? Kunaklakit din apong tutmula ang dayjay. Kat maawan tumat laang. Ang talagamot ngayong paypaysom. Mabalin ka di, lipaten na kon. Anya? Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa pang nga asim talipaten na kuman. Kasjay laang kalakakan ka nga isukat na. Anya ka di tinagkurangakan ka. Ha? Inaramid ko amin akabalak. Impay ko mati panagayat kan pamatag arumbang ko ma. Ngam apay. Awanan tinas ka na pagsaritan ta, Gemma. Kas itinakunak. Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa pang nga asim, sardengan na kuman. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan yu ka ni Gemma, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di tinangag ko nga imbagam ken kuana. Asin o ti ibagbagam akaayan-ayat mo ita. Pudno na itananang. Addan sa bali akaayan-ayat ko. Iso ni Angeline. Anya? Naimbag pa ni Angeline, tada oras na kanyak. Sana kas ka ni Gemma. Kanayon abisi iti anyala dita. Ay, unay kan anak ko. Kastalaang kalaka para ken katipan nang isukat mo ken ni Gemma. Nauma akon ken kuana nanang. Apay, dayta nga Angeline anang isukatam ken kuana. Nabayagan nga mamaom. Saan matkat di? Napit kami pa yan agam mo. Ngam masiguradok ang naragrag sakak iti ayan-ayat mi. Ngam iti dayja at Gemma. Anya? Ay, jak amo no anya ti sawaken ka Alvin. No arigan. Kaslain sukat mo ti balitok. Nanang, saan kay kumangagsaw iti kasta? Saan nyo pa yan am-amo ni Angeline? Masiguradok ano maam-amo yo. Magustuhan nyo mo ti ugali na. Nasabat ko ni Gemma iti kalsada. Agsangsangit may tading ko. Ha? Apay, talaga nga imbreak mo. Sayang ni Gemma. Nagsingput pa'y may. Nasingpot ni Gemma, manong. Ngam saan siguro nga iso tigasat ko. Anya, Nag-break kami. Kaya't na nga ornosan mi pa'y ti amin. Ngam nagkadkadak. nagkudkud ka. Gaputadan ng isukatamken ko na. Kasta ka day. Saan mo takasta, manong? Kita ma. Saan ka kumamit ang padalos-dalos iti desisyon mo? Nabayag nga gayan ayat kayon kan ni Gemma. Tawanan tinapalabas. Awan mo timadi ang makita miking kwa na. Gaputan na singpay. Nagagay kun nanakam. Ngam apay akasta. No ti parikot mo ket ti oras na kin ka. Parnakaawat laang ti kurang kin ka. Maawatam kumamot Basta, saan kon nga ay ayatan ni Gemma? Day talang, manong. Kitalaan o dahi tati ko na. Awan maaramidan may. Sapay la ko mga rod. Tawan taw ti pagbabawiyam iti udi na. Kayat mo asawan. Yam amunak matan itinaganak mo, Alvin. Ken ibagata ka din kadakwada nga agdadagsen akon. Juan Angeline,
Yam amukan kadakwada. Kan ibagata matentipod no. Sigurado ang maragsakan ni nanang no maamuan na amaadaanan iti apo ko. Kaano ti aldaw nga awan aramidam? Inton bigat. Katwa na. Umayak to nga ron iji dagos mo inton bigat. Sukurin ka. Sure, Alvin. Anya nga oras nga umay ka? Alas 8 iti bigat. Tapno nawaya ti oras mo ang makisarsarita iti inak. O sige, masapa ak nga agsagana inton bigat. Anya, masikugkan ko na ang balasang ko. Wen nana, ay kat nanang, kunam kanya ko na, tayson tumatlaan titurong na balasang ko. Ay, wen nanang, kat, anya nga ron ti plano yu ita, Alben. Ti plano kita, oray pumanawan ni Angeline iji dagos na. Dito ilatan balay nga agnaed. Ha? Ita adwa bulan pa lang ti tiyan na, kan kabalan na pa imot ti agtrabaho pa lang. Ngam no santon, dito ilatan balay. Ay katwa na anak ko. Narigat mait no pagtrabahwam kat masikog nga round. Una nang, Kat, inton ano nga rod ngay apumanaw dagos na. iti kapitan na panawan na nang. Dito yun balay nga agnaed, tapno maaywanak ana imbag iti panagsikog na. Nasayaat, nasabat ka, Alben, kaanakan. Ha? Madamag kumanlaeng? Apay, asino ti masikaw ga nalabsak iti paraangan ti balayaw iti na minsan nga aldaw. Iso ka di dahil dyan, ti asawa ni Manong mo Roger. Na kayo matanggal. Saan? Ni Angeline da dyan, tiyagbalin to nga asawak. Agkalay sa kamin to, kalpasan ti panagpas ngay na. Anya nga asawam ngay bagbagam. Kulaklakid din no Gemma ti ikalay sam. Nabayagan na nag-break kami, Uncle. Anya? Ay, saan nakman nga angawan na kasta kaanakan? Sa anak nga gang angaw, Uncle. Ibagbagak ti pudno. Anya? Okay, taga-anungay nga ron na niya nga Angeline. Ijay Nueva Ecija ti probinsyada, Uncle. Ngam dito siyudad ngagtrabaho. Isa dito'y kami imutan anagam-am mo. Kasta ka day? Ay, kunaklakit din nun Gemma ti maasawam. Saan mo't gayam? Nagsayangan kaanakan. Sana sayang, Uncle. Tano ka sano kasingpet ni Gemma? Doble mo't iti kinasingpet ni Angeline. Anyamutin ti kayan ayat mo, Alvin. Ha? Masikog, ngam nagpigsang agsigarilyo. Kaslasan na pampanunutin na mapiktaran ti sigog na. Ha? Itay aldaw, nagmaya ti payubyub na di tarwar. Kinasarita ni nanang, imbaga na ano mabalain, kit isardeng na kumah ti panagsigarilyo na. Ngamay na, sinumbatan na mo ti ni nanang iti sana nasayat. Anya? Saan pa'y unay anabayag ti panagyan na dito'y balay? Ngamnay, rumrumwar mo ti sana nasayat nga ugali na. Ay, bagbagam ti kayan ayat mo ah. Jak to pa'y sungbatan ni nanang iti pabugta. Isuntoki day. Kasta ka di, Manong. Ala, kasaritak ni Angeline inton madamdama. Nay, Rabien, ngamawampay ni Angeline, anak ko. Ngarod na anang. Madanagan akpaykit din. Diyak kami makontak ti cellphone na. Ay sos, napanandangay nga taan. Nay, isunsamat ti sumungsungad na nang. Ne, Rabien, nakariin kayo pailaan. Anya? Anya ka din day tangar aramidem, Angeline. Abay, anya ti parikot mo kanya, ha? Pangasim ko ma. Masikog ka. Sardengam kumamatan ti panagin inom mo iti arak. Liklikam kumapailaang nagtibarkanam. Panunutam kumamat ti salon at ti agbaling nga anak ta. Naggadukit nga ibagbagamon. Ay, mabitla ang balasang ko. Saan mo kumabot at agidaksan ti ibagbaga ni Alben? Pagsayaatam, ken pagsayaatan yung nga aginaday ta. May saka matabakbakitan. Nagado nga ibagbagam. Nakmanlangan maturong.
Anya ka matan, Angeline. Masikog ka. Nga mairusok mo ti mapanitibar nga umininom iti arak akaduam lagi ti kabarkadam. Gapo lang iti bartek mo. Maaramin mo pa'y asong batan ni nanang iti saan na nasayaat. Saan ka man asumanao si ka Alvin? Bigbigat nga masao ka asao, say salbag kit de. Anya? Iti ka ano man, saan da ka may suro? Amok ti araramidak kunak manan. No naumakan kanyak, ibagam laang. Nalakak laang akasarsarita. Saan kumamot akasta? Pagsaya atam mo ti ibagbagak, kan ti agbalin to nga anak ta ti pampanunutag. Kasanon tulangan ti salunat na. No itapay lang nga masikog ka kat napigsakan nga agsigarilyo kan aginom iti arak. Anya ka matan? Kita amot basit Marangrangak iti panagsasaom si ka Alvin. Pangaasim man ta pumanaw ka dito'y silid. Tama nga no anya pa iti maaramid ko kan ka. Anya nga ita, kasta una ya parikot ti impay naking ka, Alvin. Jakon amo ti aramidak manong. Aday ta, karmam day taan. Anya? No kasano kasakit itirik na ti impay mo kan ni Jema. Kastamay nagsubsubli itaking ka, nakarkaro pa'y. Manong? Imbrik mo ni Jema, gapulang iti kinakurang mo iti panakaawat. Awan time naking ka, kunamiday. Naimbag kumamod no awan time naking ka. Ken adasaan anasaya ta pagbisbisyan na. Ngamsan mo, gaputa trabaho mo iti makagapo. No kasano ti kinasingpit ni Jema. Isumay ti kinatarantado na day tanang isukatam kingkwana. Bimababaiyan na naglaing sigarilyo. Ken aginom iti arak. Ita, tasaan kayo pa nagkalaysa. Agpanunot ka kumana imbag, Alvin. Panunutam no iso ka iti babaya kayat mo ang makadwa iti tungpal biyag. Anya ti kahit asawan tinabasak iti cellphone mo? Anya day ta? Maadaan tan iti anak. Ngam apay ang makichat-chat ka pa lang iti ex mo. Kat? Apay? Anya ko matiparikot mo, ha? Diyak kaya tagbalin nga ulbud, Alvin, ha? Aging ka ita, ay ayatag pailaang ni Kevin tapno ammom. Ala, sige! Tungpaan nak aginggat kayat mo. Total, isumat day ta ti paglayngam. Awanan kay tibain. Kalpasan ti amin, kastakit din ti bagam kanyak. Awan maramidam no isupay laang ti ay ayatag. Tapno ammom anya. Nagsaritaan mi, akalpasan ti panagpas ngay ko. Ibatik kan ka ti anak ta. Tagsinublian kami kan ni Kevin. Anya? Iso ti kayat ko ama kadwa iti tungpal biyag. Saan asika? Ay, una yan ayaday tanga Angeline. Nanang? Diyak ambaw, no anya klase ti panagpampanunot ti adakin ko ana. Mariribo ka na kunay ita, nanang. Nanguro na idi imbaga na nga ibati nanto kanyak ti agbalin nga anak mi. Nasaysaya atin day ta. Ngam ti ipanaw na katiyadayunakan ka. Ad-ada saan ka makatal na iti kapapanunot no bilang laang. Makapasin na ay, nanang. Anyangay nga rod, anak ko. Isumat ti kinayat mo day ta. Namukla kumakas di gayam ti ugali ni Angeline. Saan ko la kuman nga insukat ken kuana ni Gemma? Anya, itapay ang mapanunot mo da ita. Ay, adaditaan anak ko. Iso asang wam. No kuna na nga iba atinakin ka ti anak yo. Mala, sana bali. Napigsaak paymat nga agawir iti apokok no bilang laang. Alvin? Oh, si kamot kayam day ta. Saan kamutan ang aeropaan? Gemma? Wan, siya karon. Iso ka ti daytan ti putot mo? Wan, iso na iti tiputot ko. Ni Tita Gemma, anak ko. Hello, tita. Hi, baby girl. Nag-cute mo ti putot mo? Ti ina na ngay. Apay, saan nyo akadwa? Kwa? Nabayagan nga awan damag mi ka ni Angeline. Isa manipod na yanak ni Farah aging gaita. Saan na pa'y nakita ti inana? Anya? Ni nanang tinagbalin nga ina ti anak ko.
tagayam ti napasamak, manipod na awan ti communication ta. Kung naklakit din nagbalin ang naragsak ti biyag mo, manipod imbreak na. Saan, Gemma? Aklo na, adak kalabidot ti panay break ko idikan ka. Kasta una niya pa nagbabawik. Hanggang awanan na aramidak. Anya ngay nga rod, iso siguro ti gasat ta. Kat ala padakalam day ta anak yo iti nasayaat, nga uray sikan ti ama kan inana. Sapay lakuma, ta masarakam to tinapudno nga ayat, aparakan ka. Manipod idin manungdan, saan akon anaki ayan ayat pay. Impamaysak lang ang ti oras ken atensyon ko iti anak ko. Alakastan, ket agyamanak, to'y pagayam mo, Alvin. Pagayam Alvin, thank you so much for sending us the story of your life. Kasta talaga ti biyag, at dadag iti pasamak adumteng, asaan tayo anamnamaen. Ngam isomot ti makaibati iti adal kada tayo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti surat ni Pagayam Alvin, dito'y drama tayo, Lagi. Inyornos kanin surat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.